drugari, zdravo! Pa rekla sam ti, Lajla, ništa od njih. Škola online, epidemija, stalno su na mobitelima i računarima. Nemaju oni vremena za druženje. Aha, nemaju. Sada su svi u učionici, a dopisuju se. Znaš šta, Neida? Moramo ovo nekako zaustaviti. Misliš epidemiju da zaustavimo? Kako? Kad svi svjetski stručnjaci prognoziraju da će još uvijek potrajati. Virus je još uvijek tu oko nas. Virus, stalno virus. Znaš šta, Neida? Ti i ja imamo zadatak da zaustavimo jedan novi virus. A to je... Koronavirus, šta zamuckuješ? Ti i ja da ga spriječimo. Ma daj, Lajla, o čemu pričaš? Kompjuterski virus, to sam mislila, ali nikako da izgovorim. Pa ne možemo cijeli dan samo buditi u ekran i tipkati. Potrebno nam je druženje, razgovor, čitanje, priroda. Ja se svaki dan družim sa svojim papagajem Koronkom, a i čitamo i razne priče. Prirodu gledamo zajedno kroz prozor i uživamo. Naravno, poslije online nastave. Zajedno razmišljamo o onome što je učitelj rekao da pripremimo za dan nezavisnosti naše domovine. Iskreno, Lajla, nemam ideje. Drugari, jeste li čuli da Buba i Ala imaju uživo koncert na YouTube-u? Šta? Super! Aha, imaju, ali o tome ćemo kasnije. Znate šta? Nismo se ovako dogovorili. Učitelj je fino rekao da ako hoćemo da učestvujemo na priredbi povodom Dana nezavisnosti naše domovine i sami nešto smislimo. I šta smo smislili? Fino smo se dogovorili. Danas svi dolazite kod mene, ali bez mobitela. Ali nisam završio igricu. Imam još samo jedan nivo da pređem, nemoj! Baš si me zadnju prekinula. O ne, moj Minecraft! A ja sam tek pronašla link za šminkanje. Ja sam upravo preuzela najpopularniju pjesmu sa YouTube-a. Naida i Lajla uvijek nešto pametuju. Misle da meni mogu čekati svi moji Instagram pratioci. Upravo razgovaramo o novoj kolekciji mode za proljeće. Dobro. Sve te aktivnosti nastavljate kasnije. A sada da čujem šta ste smislili. Nemamo puno vremena. Tako je, Lajla. Ja sam sigurna da svi imaju neku ideju. Naravno da imaju. Ja sam razmišljala. Prvo sam smislila da svi nešto napišemo o svojoj domovini. Bravo, pišemo! Ni slučajno. Kao da neko od nas zna dobro pisati. Mislim, zna, ali ja sam mislila da otpjevamo neku pjesmu zajedno. Bravo! Pjevam! Samo da se brzo dogovorimo. Igrica mi je u toku. Ne. Smislila sam da se igramo. Super! Igramo se! Daj nam naše mobitele! Ne igramo se sa mobitelima. Slušajte me dobro. Igrajmo se pjesnika. Kakvi se pjesnika? Kakva je to igra? Pa ja sam već pjesnikinja. Lako ću to. Igrica je prezanimljiva. Vidjet ćete. Glumit ćemo pjesnike. Jesmo li članovi dramske sekcije ili nismo? Naravno da jesmo. I ja sam baš poželio da glumim. I to za Dan nezavisnosti naše domovine. Pa to je super. Ovako, svako od vas će biti jedan od poznatih bosansko-hercegovačkih pjesnika. Pripremila sam i slike. Ovako, Bilal će biti Mehmedalija Magdizar. Pogledaj, baš ličite. Tvoj zadatak je da uzmeš ovu knjigu i istražiš sve o Maku. A gdje da ga tražim? Gdje si izgubio? Ne da ga tražiš, nego da istražiš sve o njemu. Kreni odmah. Asad će biti Abdullah Sidran. Ensari, ti si Nedžad Ibrišimović. A ti, Sajra, ti si Branko Čakić. Ja da budem muško. Neću. Nećeš biti muško, nego pjesnik Branko. Kreni i ti da istražuješ. A ti, Amna, ozbiljna moja. Ti si Musa Čazim Čačić. Eto, sada svi imate uloge. Istražujte i smislite kako ćete nam se predstaviti.
Zdravo, poštovana publika. Moje ime je Mehmedalija Magdizdar, pjesnik. Rođen sam 1917. godine u prelijepom hercegovačkom gradiću Sturcu. Već sa 19 godina objavio sam svoju prvu knjigu. Volio sam da pišem o Bosni, a posebno o Hercegovini. Moj lik se nalazi na novčanici od 10 konvertibilnih maraka. Poslušajte moje stihove. Bosna, da prostiš, jedna zemlja ima ade. I posna i bosa da prostiš. I hladna i gladna. I k tomu još da prostiš prkosna od sna. Bravo, bravo! Niste mogli ništa ljepše napisati kao ovaj zapis o Bosni. Hvala vam. I ja vas pozdravljam. Bio sam u prolazu pa rekoh, poštovani publiko, da vam se ja obratim. Ja sam Abdullah Sidran, pisac, pjesnik. Rođen sam pred kraj Drugog svjetskog rata 1944. godine u Sarajevu. Mnogo volim naše bosanske ljude, naše sokake, naše avlije. Ta naša ljepota me nadahnula da napišem nekoliko scenarija za film, kao što su Sjećaš se Dolly Bell, Otac na službenom putu, Kuduz. I danas pišem o Bosni. Poslušajte neke moje stihove. Ne može se živjeti u Sarajevu. U Sarajevu kad živiš previše vremena potrošiš. Dok tamo, dok ovamo prođe jutro. Dok ono prođe dan. Jeste do duše sve to bude među ljudima. I bude uglavnom lijepa priča. Ali od priče se ne živi. Dan je dan. Posao je posao, a vrijeme je, kažu, novac. Bilo ne bilo da u to ne ulazimo, istina jest, teško je živjeti u Sarajevu. 3 koraka napraviš, 70 ljudi golim okom vidiš. Da se sa svakim izgrliš, da se s ponekim rukuješ, da bar dvojicu vidiš, trebalo bi 3 života da imaš. Odlično, dragi naš Aldo. Baš sam voljela vaše filmove, a sve češće čitam i vaše knjige. Hvala od srca. Bosna, to je jedna dobra zemlja. Kad plače, klobučaju kiseljaci. Sagni se i pi, niko se ne ljuti. U Bosni ima jedna tišina. U toj tišini jedna njiva. U toj njivi probeharalo stablo. Bosna po zimi svu noć srebrom zvoni. Niste me prepoznali, dragi moj. Ime mi je Nedžad Ibrešimović. Pisac, pjesnik. Rođen sam na početku Drugog svjetskog rata 1940. godine u Sarajevu. Završio sam škole primijenjenih umjetnosti, radio sam dugo kao nastavnik. Preporučujem vam da pročitate moj roman Vječnik, za kojeg sam bio kandidat za Nobelovu nagradu. Dodala bih još naš veliki pisac. Hvala vam, gospodine Ibrešimović, na svim vašim književnim djelima, a vašu pjesmu Bosna znaju svi naši drugari u školi. Ispada da sam ja najstariji među nama piscima. Molim stolicu da malo odmorim. Hvala lijepa. Vidim, već ste me prepoznali. Nisam ponio ježevu kućicu. Rekli su mi da će me smjestiti u neki hotel. Jeste, moje ime je Čika Branko Čopić. Dolazim iz sela Hašani kod Bosanskog Petrovca. Zamislite, rođen sam 1. januara 1915. godine. I baš zato sam učitelj, iz ljubavi prema djeci. Nadam se da ste svi pogledali moj film Orlovi rano lete. Ja volim puno našu domovinu i zato joj poklanjam sljedeće stihove. Bosna je zemlja prepuna čari, trepeta šuma i bljeska vode, brdeju kite, gradovi stari, a na njima sinji oblaci brode.
Čini se to je začaran kraj kroz koju vilu progoni zmaj. Čika Branko, uvijek sam vas željela upoznati. Ježevu kućicu sam čitala 100 puta, a nedavno sam gledala i crtani film. Kako sam samo ponosna na ove svoje goste. Ko to kaže da je najstariji? Molim vas, čika Branko da ustane. Najstarijem gospodinu. Hvala, hvala. Zovem se Musa Čazim Čatić i rođen sam davno 1878. godine u Odžaku. Pjesnik sam otkako znam za sebe, a završio sam medresu u Carigradu. Moj lik se nalazi na čanci od 50 km, a mnoge škole u Bosni nose moje ime. Hvala. Volim Bosnu kad žubori nad pitomitim krajem, zato je ovo njen praznik i stihove joj ove daje. Ja sam Bošnjak, dičan junak, vjeran svijetu, domu svome, vjeran stavi svojih djeda i narodu bosanskome. Njegov ponos ko amanet na mome srcu stoji, ponos koji nigdje ne da da se lava Bošnjak boji. Kako sam samo ponosna na vas, naše drage pjesnike. Ali mi nismo drugari iz razreda. Znam, ali bili ste tako dobri. Ma učitelj će biti ponosan na vas. A sada vam vraćam vaše mobitele i nastavite da se igrate. Hvala tebi, ali mislim da će igra malo pričekati. Ima mnogo toga da pročitam. Ja nisam pročitala Ježevu kućicu, baš me stid. Zamisli Nejda, njih većine već dugo nema među nama, a danas su svojim postojanjem i kroz svoje pjesme i priče vratili moju malu družinu knjizi. Jer, dragi moji, u svakoj knjizi je znanje, a kada čitamo, naše znanje postaje naše imanje. I sad za kraj, sjeti se svoje pjesme koju sam kradom napisala za dan nezavisnosti. Poslušajte. Bosna, to su moji prijatelji, moji školski drugari. I nije važno kad i ko šta radi, neka samo radi, jer ljubav i prijateljstvo se cijeloga života gradi.